Acara ini disponsori oleh Pemirsa Puncak Karya Pedudusan Alit, Ring Pura dalam Puri Peliatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Kemargiang Ring tanggal kali Agustus, nemuning raina anggara kasih uku tambir. Berdasar rasa bakti tur manah suci krama, karya sani Kemargiang nyabran warsa inucap sampun presiden memargi antar, sani kepuput oleh kali dari sulinggih siwa lan Buddha. Puncak karya sampun kekawitin dawag gala sandi. Manggala utama pura dalam Puri Peliatan Ubud Anak Agung Gede Eke Wandeng Wadarang, dudonan karya pedudusan alit sampun kemargiang dawag tanggal 12 Juli. Antuk laksanayang upacara pemelaspasan, ring sejeroning nyuciang wewidangan pura dalam puri antuk niskala. Risampun puput ngewangun gedong sinap ide betari sari anyar, sangkaneng keni pancebaya. Mendasar saking rasa bakti saha manah suci ning nirmala krama, pewangunan gedong sinab ide betari sani sepatutnya nih muat tanggala awar preside puput kewangun wantah salami 3 bulan. Puncak karya ring pura dalam Puri Peliatan Ubud sani kempon oleh pepitu tempekan inucap, antuk selanturnya nih pacang kemargiang upacara ngantek lingge. Pemargin karya Puncak Pedudusan Alit taler kerauhen oleh Wakil Gubernur Bali, Cokorde Oke Arte Ardana Sukawati, miwah panglingsir Puri Ubud Cokorde Putra Sukawati, kesarangin prajuru wewidangan desa Irike. Coace ngaptiang melarapan pemargin edan karya Pedudusan Alit warsane mangkin, kerama miwah wewidangan desa inggian Puri Peliatan miwah Puri Ubud, Preside Kaician Keselamatan Tur Kerayuan Jagat. Om Swastiastu, Sultan Sami, Rana Mangkin, Nemona Arah Kasih, Idang Riki, Kasarangan Nantu, Warga Serang Sami, Penyusung Debatari Perdalam Puri, Peliatan Ubud, Ngemargiang upacara Piodalang Debatari. Ngemargiang niki kan Nemona Ngangi, Napi Dane Uku. Nah, Mangkin Nemona Arah Kasih, tidak keturun Piodalan. Ngelanturan ini karya pemelaspas, pedagingan, duanan silitungil wawangun Debatari, seduk niki kini Pancabaya kebakaran. Makin sampun puput, sampun becek, sekali kemuka aksi, gotong royong keramad wirki serang sami becek pisan. Yastu kurang sasih, sampun presida puput. Dekat turitiang demugi sangkanan pujawali katur hendak makin keramad serang sami boya ring ubud pelihatan manten sejebak balik mangguhin kerayuan kerajangan. Semua santi santi sandi Ring puncak karya pedudusan alit taler katur sesolahan saking krama desa sekadi Rejang Dewa, Rejang Pelayot Peliatan miwah topeng side karya. Kawohen taler anut saking bisama pura dalam Puri Peliatan Ubud, ring tanggal 4 Agustus krama pacang aturang aci penyalon narangan. Asapunika taler upacara penyedeban karya pedudusan alit ring pura dalam Puri Peliatan Ubud pacang kemargiang ring tanggal 5 Agustus warse kalih tali kalih likur. Juliana miwah Edi Bali.